ha yo wa bona hore nkuo hona mo ba ipha dipeo tsena kgahlano le setjhaba jwale setjhaba se sale se kobile dinaha ke bona bomadimabe ba mmuso ona re fihla tabeng tsena tsa teng ke tseba mo parlamente e mong a yang parlamente mohlang ho buang ka taba tsa temo ke a kgola o ile parlamente makgetlo a sa feteng bohlano parlamente fela he wa kgola kgwedi e nngwe le nngwe a kgwedi fela le ha o balwa budget o ya mohla ha o qeta ho thwe re isitse 1.3 billion wa itsamaya o bona tjhelete ha ya mabloko e tsile jwale ke project ya hae so le a bona hore setjhaba sa Basotho le sona ka bosona ba sona se tshwanela go kgolwa mmuso ona o hlotswe ke taba ena ya teng lemo tse pedi tse latellanang ha ba re ba etsa mabloko a mmuso batho ba fanang ka mafura mo mablokong ana matona a mmuso batho ba o diterekere tsa bona di tlang ho hirwa mablokong ana matona le maparlamente a hlakore la mmuso ba ipha tsona dintho tse mme temo e wile ho feta nako tsohle tseo e kileng ya wa ka tsona